Etno, selo su u poslednjem periodu najviše pominjali Dalila Dragojević i Filip Car. Čuveno etno, selo nadomak Beograda, čiji je vlasnik otac bivšeg zadrugara Baneta Đokića, često je glavna tema razgovora u pauzama između sezona zadruge. Zadrugari godinama tamo borave, a burna dešavanja se prepričavaju mesecima. Banetu je zasmetalo što pojedini bivši zadrugari pominju etno, selo u negativnom kontekstu, pa im se obratio javno na društvenoj mreži Instagram. Prvi put želim javno da se obratim starim i novim zadrugarima, kojima je lepo i interesantno srpsko Andrejevo selo, koji su ugošćeni na najlepši način, da se osjećaju kao kod kuće. Ko šta radi po sobama me ne interesuje, kao ni ko sa kim deli krevet. Slušam danima kako se sprdate u emisiji Narod pita i pominjete selo u kojem boravite. Još jednu ružnu reč ili nešto slično pomenite u drugom kontekstu etno, selo, bit ćete tuženi, izjavio je Bane. Etno, selo su u poslednjem periodu najviše pominjali Dalila Dragojević i Filip Car, a oni su sinoć i bili gosti voditelja Milana Miloševića u emisiji Narod pita.